بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی تماشاوانا امیر بحثا مولد قندیلی بکن. ده سری دا جبك ام مسلمانن ام امتا حضرت محمد مصطفانا بحد و بحساب شكر جرب عالم را. دبوك ام نج امتاي بنا دبوك ام نمسلمان بنا جي اجا جبك ام مسلمانن بحد و بحساب شكر جرب عالم را. يعني مولد قندیلی تي قوتني روجا بوينا حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني روج بناوي سال بقراوي إجا معرف شبكة وروجي بكفى حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام وله دالسريدة جبرك أم أجر أم بكجن ويشبه دالسريدة أم شكر بكنك أم قشنا ويشبه يكادني نها أنا ام حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام ناستكن ام زانو كتشيه كتشقاس مزنه روجبونا يكي وسا ام بيروز بكن لوي غوري حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام كيه جسدو بيستو چار هزار پیغمبره اي ان پاشي كواتيه حتى محمد مصطفى بيشتي ويجي پیغمبر اندي ناين ناوي وي لكيلكا ناوي خداي تعالى ياسكريه لا إله إلا الله محمد رسول الله. ناوي ويد آزان دايه ام دبين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يكي وسا بيا روجا محشر جي بأمر خدا شفاعت دستي ودايه أم بيجن يا رسول الله تجمر الشفاعت بك حشبونك أميروجي بالسربلندايي ام بيجن يا رسول الله تجمر الشفاعت بكي gerek îro em ji tiştekî bikin. Niha merivera mexazekî pelê meriv tune bin meriv nikare benîşkî jî bikire. Benîştekî jî meriv nikare bikire. O xwe mexaze jî belaş nade. Kî were benîşkî belaş bide kî were Kurda dere mesela. Ama ek perî wî heye dikire û dikire û dikire û dikire bê hed û hîsab royê deh care te çem mexaze û tişta dikire be malê mesela. Ha mesele ew e ku wê rojê roya mahşerê ku Hazreti Resulullah havaltiye me bike ji me re şefaet bike. A mesele ew çaxe. Ku ew ça xêrê me pir bin pir bin pir bin pir bin. Niha wê şevê em xwe tekin hesab min ji par hettanî îsal min ji Rebê xwe re çi kiriye? Min ji însana re çi kiriye? Çiqa feydam gihîşte însana? Çiqa feydam gihîştiye heywana? Çiqa feydam gihîştiye doğayê? Em vana bînin bîra xwe. Li mêjê me qeza hene tinin em vana hesab bikin. Rojê me qeza hene tinin em vana hesab bikin. Çiqa zikat stiyê mida maye? Çiqa deynê xelqê li ba min em şike vana hesab bikin ji bona ku ew roqene be ji bûna xwe de ji dil û can em ji xwe tobekî bikin em dest pêkin em van deynê xwe bidin. Bekî em negijin şefeqê jî. Ê ku qezayî wê hene bira li mêjê xwe qeza bike yanî. Bira renkilî menkilî mesaja neşîne yanî. Bi mesaja rojbûna Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam pîroz nabe bi mesaja yanî. Ewro îndî ew delvek mesaj kî yaz kî heta yaz kî qendîla te pîroz be bêje Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ala seyyidina Muhammed ji wê mesajê çêtire yanî. Li ba dilê min ji mesajê çêtire. Fikra min hebe yanî. Yani gelek insanê me hene
مساج دشینه بلکه او رو دایی لمیج ناکه هنک انسان بی عادت کی یعنی یا جبونا خوده جبو پیغمبر حضرت رسول الله نه حنک منکه یعنی حضرت رسول الله علیه الصلاة والسلام yani naha meyvane megava kuttin haber dedin mi? Dibin işte mi sibi dusba bir hafta ama bin meyvane ve emradibin şura planla geçirdik. Avul o malakı em dostuk. Em sebi xora da bejin ki bini ba meyvana rahatin nekin. Neyin ba meyvana. Dili xoşuk lukin ser çabe bra paqış be. Ligori maddiyat axu em jana xwarin etinin. Em jana şive çetkin. Pişti şive meyve em dinwan. Hebe tatlı, çay vesaire. Eger evşel vur razın şevaqi xwarin û filan û bêvan em wan veredkin. Eger hebe cana jê li gorî wî memleketê mesela herif hedekê ji dida wan hê diçin mesela. Her dibira dilê wan xweş bibe. Niha mînakê dijî bêjim em rojbûna sebiyê xwe pîroz dikin. Heva salan wan tê gelek însan jî dabêjin WhatsAppê, Facebookê vesaire wan dişêdinê işte rojbûna sebiyê min e hinek însan em bêjin milyarkî mesref dikin gorî malbaliga xwe hinek însan belkî 100 milyar ji bo wê şevê mesref dikin 100 milyar belkî daha zêdetir jî wê odê süslemiş dike diçe balona tîne diçe peqleva tîne diçe tatliya tîne diçe pasta tîne gazî însana dike cila jêr dikire vesaire 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 hadeyca evya rojbûna hatî Resulullah aleyhissalatu vesselam em ji sebiyê xwe re çiqa mesref dikin hiç nebe bi qandê ku em sebiyê xwe re rojbûna wan re mesref dikin em hewqa pere wê şevê xêra xwe xêra hatî Resulullah aleyhissalatu vesselam em bidin feqîr û fuqara em bidin yetîm em derê wan xin bi şev em bidin camiya bidin Qur'an kursîya em bidin mekteba em bidin ciyê wan mihîm keberam ji hatî Resulullah ez kirin ez nakin anî bi mesajê rojbûna hatî Resulullah pîroz nabe yani bi mesajê pîroz nabe em hişiya bidin serê xwe gelek însan maalesef gelek însan wê şevê mewlûd didin ama yek hebekî feqîr ser wê mewlûdê tune yek hebekî feqîr ya ji wî gundî ya ji wê mehellê ser wê mewlûdê tune 100 kilometre 200 kilometre 300 kilometre dûr gazî xelqê kiriye Merîk bi ereba Audi Passat Mercedes hatiye ser wê mewlûdê ama hebekî feqîrê belengaz ser wê mewlûdê tune ev ne mewlûd ev ya mewlûda xwarina ku zengîn li serê bin feqîr ne serê bin ew ne xwarine ew ne mewlûde xêr ji we naçe nav û dengê dinyayê ev ya em yan jî ki wan nekin yani em wê şevê û her gav jî ama aglebî wê şevê em ser navê hatî Resulullah aleyhissalatu vesselam em pir selavata bidin selavata Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed ya uşkam sad heb sad heb pesad heb hazar heb uşkam selavat bidin wê şevê yani gelek insana ne bekit emre o da selavat nedane çünkü limêj nake limêj dike jî yaxud çawa selam dide radibe tesbîh jî nake mesela Subhanallah elhamdülillah Allahu ekber da ayna bêje mesela û çiqa mihîmek merd limêj da van bêje mesela îca şika em bifikirin hakikaten em çiqa ji hatî Resulullah hatî baxalım mêvantên îcabinde tûtikê serjê dikin îcabinde gamêşê serjê dikin devê serjê dikin mêşin serjê dikin he dînekî ji hediyê em bidin wan ji sebiyê xwe re rojbûna wan em dinyakî gazê sazbend da jî dikin gazê def û zirneyê jî dikin gazê nizam dansoza jî dikin vesaire belkî hinkî cî araq û qurt û keratî jî tînin efendim rojbûna qîzaviye rojbûna kurîviye ama rojbûna hatî Resulullah jî mewlûda te pîroz be qandîla te pîroz be bi vîya we pîroz nabe
ام ويشبه جربي اخرى بحد وبحسب ام دعاء بكن دعاء جبوك ربي العالمين معفوك كباك ربي العالمين معفوك بيانغوا مزن او شاخه شبا سرسالي بإيك بليد ذكرن لبليد تاخذ نيرن وحتى بردس الشبق يدمين النل ميجا نه فلانه نه بيوانا بلكي تبي الزنجين ببب نه زنجين يبيا بريتر دري تجيب كشي تسبي سب بمري هذا بمرم ها بيانغوا مزن اف شبه بان شبه مبارك بيانغوا مزن خدا تعالى القرآن الكريم ده بيجي بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون حتى تشتيك دلي ودا قيمتينا بيروزن دريا خدا دا اونويندن نه ايماناش دله چه دل مدا پیروزه پر پیروزه مالاسف يكل ميج تكجي يكل ميج ناكجي پر دلي ودا پیروزه مثلا ها اذا جا ورن خير حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام كجمة چجمة قديا حقا قندي خداد محلا خداك امزان بن وفيا بلنغازه ويا فلانه بيوانه ام دري وخن ام چار قرش پره بدن هاو چق امزانن و مر مالجي سنابعت رسول الله صلوات ابدن ام شرا قران بخينن ام شرا يالورمش ربي خفن كجونا معفو بك تشيك حتى رسول الله جاهز كم وان بكن او چق ما بيج ولا ما روجبنا پیغمبر عليه الصلاه والسلام ما پیروز کر اما وی باش بزن بن که به مساج پیروز نابه يعني نال به دنیا ایشه متکبه دولت دایرسی ها هر کس گوری خو امزل آمادخن دوری فلان و بیوان جبوس ایشه می به دنیا چه ببه رشوت جديد إيجابنده كو حتى رسول الله دبي يكو دجي يكو دسيناج دا آگر ده تبلي ويا واجي رشوت جي إيشتن چكرنه يا جبونا خده جبي إيشي مسر هي بيشوه خده معافو بكم يعني جنته على دنجي جهنم هي نعاذ الله إيجا أما شيء بدن سريع كأن برج ميوانه خو هستكن ام برج سبيه خو هستكن يا ام برج حضرت رسول الله هستكن صحابيه قبا حضرت رسول الله عليه الصلاه والسلام قبا غازي يكي ذكر دقو رحي منو دي باب من في داي تبع يا رسول الله امري خو بيجه وحقا تنجر عي خو في داد ذكرن حربادا قدام برسول الله ده هذا بقالم كم رسول الله حزكن هر كجمع ام تشتكي بره خير اخو خير حات رسول الله وشبه ام حقا بدن هناك فقير وفقراء وبلنغازا او چه امكارن بجن او مش كثير نبجن شو خداد بينه ام درودا بجن كلمه دوما حات رسول الله عليه الصلاه والسلام بيروس كريه وانت بمن دخير وخشيدا وانت تمام اماتي خدابن خدا تعالى جوارازي به خدا تعالى حضورتك مالا و صحتك جان و بركتك مال و خدا تعالى الاخرته وتك جنته للجنه جي وتك جنار حضرت رسول الله عليه الصلاه والسلام.